tržišta za naše poljoprivrednike. Rodoначальник Нового Саду Милош Вучевич на отваранju явил, že še država, ktorá má mocnú poljoprivredu, zdravú žem i dobrý gazdoh, nje muši starati za svoju budućnost, a ministar poljoprivredi Branislav Nedimović ocenil, že Srbija nema naftu, morjo, zlato, ali ma poljoprivredu i poživu. Naščivitelja poljoprivrednog sajma na švetočnim otvaranju privitali ambasador Tunisu Saif Alah Redžer i pomocnik ministra poljoprivrede Italije Franco Manzato, ktorí ocenili, že Srbija već je decenijový partner i žemoh i že toto sotrudnictvo treba predlužiti. Перший раз у історії полjoprivrednog sajma u Novim Sadze máme žem partner i žem prijatelja, to Italija i Tunis. 17 kolektivnih izložbi, veljo kompanije iz inozemstva i možemo povedati, že Novosadski sajam potvrdzal ještě raz jedan regionalni primat, co se dotika tej časti Evropi i išće vece, jak do teraz strani kompaniji še naščive i žadaju nastupiti na tim poljoprivrednim sajmu. Perši raz máme Egipat, perši raz máme Tajvan, co do teraz bolo Češko zadumati z Indije, tiž tak na okolo 250 kvadratnih meteri vyklada svoje proizvodi. I to je jedno, znači, mocne međunarodne prisustvo, ktoré očekujeme i roko, ktorý prihodza u budućnosti. Poljoprivredniki za Srbiji i žemoh regiona možu rachovati na nižší ceny mechanizaciji, a najaveni popusti do 10%. Dzeň statkarov na štvrtok 16. maja, a familijni dzeň bude na stredu 15. maja. Sajam bude otvorený po piatok 17. maj od 9 po 19 hodin. U chodnici 600 dinari, kolektivni 400, a za penzionerov, školjárov, studentov i vojakov 200 dinari.